Hamran Khanduli hawar thengpia klim ke epen World Environment Day arni ke hokdun. Bai thalang so Hamran Khanduli ka chileng ani se atwar ke claim kasai oya puthak rat ka chesang. BAH pen KSA Hamran angkang pir thirai kom arani thengpia klim ke epen katalondun. Dipurong supialong Idul Fitr katalon pinikiju. Kironia long 2.3 lakhs aron re atangka lapen bang phan kenep. Long so kang thu picnic spot along World Environment Day katalong. Kardom pini prime time aberta kathana bang nili Anjali BP non arjuik tha bertang ton pen. Divisional Forest Officer kapin khat ateng Central Range Hamran pen pini World Environment Day arni pacheton dun si Hamran Khanduli hawar along thengpia klim ke SI chingwai pon. Thengpi theng prang along pen munit ache the phan thedum isi akinang sot. Thengpi theng prang pen si lang tomon ingnam arlok lohan babi pen chenglok che the ke du klimbar api he hui phan akinang sot dinong. Pirthia dang along pini thengpi theng prang aphan man peng ke hok pon ason si West Karbi Anglong arlo Divisional Forest Officer angkang along tina range along penta World Environment Day arni talon pon. Lapu Central Range Hamren pen patir piponsi Hamren Town Anparta West Giantia Hills Meghalaya ahoy Luring Sarku Langhempi Rongpang Bong pen tapat ahawar along Ingnam Raikom Saiki Anparta Art and Culture asai kam anat kelang arpu IM Rupsing Tiron atum humrisi Kacharli Klimso Maratum pen World Environment Day aputhak bidi sure pajerdam Bangso World Environment Day katalon pon arni SP Mirilal Talukdar Anil Chandra Das, ADC Borsing Bay, DFO Long Kamtiron, Central Range Officer Krishna Prasad Sarma, Social Worker, Anparta Socheng Pen Amreng Border Development, ADHOC Committee Amaipu, Augustine Hansi Atum Chetongdun. News Desk Report, Karbi Anglong Line. CM Sarkunai Debating by Pansi, when West Karbi Anglong basically border yang Khanduli dia si enampo. Kusi Forest Department tu banting by things Pansi pilih bangkai alang tu Forest Department dapat administratif isi tu administratif bangsi. Pilih tu 10 long long. Tapi si bangkai rong long. Basically lah border long tu rong long maksud itu kita pilih. Dan itu saya tengok long. Kita si bangkai itu high school long tengok long lah. Kena presbyterian school tengok. High school long ini non dasar school long tu tengok long. Tapi rong long bangkai rong tin tak dudai dia lah. Ini tu macam apa tengok pen. Perong pilo dan perong si rong soro. Aku nak shooting PA tapi ekonomi lah pen. Rong soro pan. Ting PA aku lang tu pan. Ting PA si nakok mah. Pen ting PA si rai nakok mah lang pilih tu pan. Pada soro pen ni tu mereka pen. Pun anda lang tu pan petan kari pan tu pan. Dak maklumat media lang ini tu kafe center kebadu dak onuman wrong suri chok bag ini tu distribute border area pan lo plus ini tu pan rata tu pan awareness kawan pan kopi packing ti tinggi kala hinggang tu pulau pain lo lapen bogi poma lapen than rom tu gamari tapi ni West angkang along tina range tapi ni ekonomi program Hamren division tentang kipi ekonomi lah ya klimat lake metang ada song ne sipari nasari do asap sub do laplah Ru Simpson Singh Intia Komlin Komchen RV alang kapabi plak adim sok asili kirik. Pini pirthe raikom arani mati World Environment Day arni thengpi aklim ke edunang GLR Hamren rong supi along NEC atowar ke hingno kilit pegajok kache song asai kedeng NEC sai campaign kidam tang surhini ra crazy rengbong homadam pro long baithalang supen Hamren pen Khanduli atowar mission exip kasemar ponji aphan MP barim biren sing inti pen ke sompon along e pining surhini ra crazy cap anta kapetang hone det anparta Hamren rong supi Hamren police station athengno Rusem sing inti akumlin komchen kalvar kaselam kapatang tidet ajok palang bi plak pen ajok gari motor kachileng anparta keng pen kachilat ki sung ajok rat aning ki pung pen sok ki e achili kewar pon theglong angtan pen ke wang atum West Karbi Anglong district headquarter Hamren rong supi nang kapeleji phan thedung akasik sak dukoklo
Kupia joine sila puan ki klem kanglen mapuda arjula pen ki klem tang atowar anta kasemar kasai oi pen kachethar et ke rat thek prong lo hamren rong supiar lo NEC asai ki klem kasai oi ke koan arji ki dingsi labangso atowar doji maputa cherok tok arara tumpen charjurenti nonamat NEC tumpen towar akam ki klem ilong bakta ki klem pemesen put heglong le towar ki mesen kavedara jokson suri akam chuklem chudamji pusetami akasiksak dokoklo akapre kaching thur asai deng dia prang bai thelang sopen hamren khanduli kachileng NEC towar mesen exit kasemar avetik ke hamren aratni ingsam se puta jong pini towar aputha kachesong ke kichenglang lasi state ratpang rian parta Karbi Anglong autonomous council kachari CEM atum penta labangso towar aputha kelang ardina ki pidunji aphan chuningri pini hamren hichi barim aruiwan ki cho hichi long langbung lang phe Kidukok ajok chojor chulang adiman ta videlo anparta chunam churet ke dam saura joinin hokle do talang bulang klet power kaprek pen ke bang ani marli tan nam te jai saura joinin hokle do talang bulang klet ang si itu kita kasik sa kan ka tuyor ka tula tunta kitu kasik sa tuyor ang kai ke tulang kai ঘটনা ঘটি আছে হৈছে বহুত হৈছে তার মানে ঘটনা মানে এনেকা হল মানে 2017 পৰা 2018 আৰু 2019 এই বছৰ গতিকে ৰাস্তাত বদলি একেবাৰে মানে নহয়ে আৰু বৈঠালাংশ পৰা আহা ডাইৰেক্ট টু খান্দুলি উম্পাবেং পৰ্যন্ত মানে এই NEC ৰাস্তা যেটো বনাইছে ভালকে বনোৱা নাই আপনার বেলাক কস্তুম মতো রিপোর্টার্স বেলাক আহিছিল ইয়াতে আপনার বেলাক দেখিছে যে আমার এইটু মূর্তি আছে এইটু আমার 1952 পৰা শ্যামসিং জি হে আমার ফাদার অফ দা কার্বি আংলং হি আছে তারপাছত কার্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল চাব লাগিছিল যে এইটু রাস্তা আমার NEC হুই থাকিছে আমার हिमंत बिश्व शर्मा ही याते हमारे नहीं से मोरोवर हम यहाँ मतलब रहने का आदमी लोग इतना तकलीफ हो गया है और कोई अथॉरिटी भी कंसर्न नहीं कर रहे हैं तो हम इतना पब्लिक स्कूल स्टूडेंट वो लोग इतना प्रॉब्लम हो गया तो इतु कारणे आमी बहुत प्रॉब्लम होছে इतु कारणे आमी प्रतिबाद কৰিছো আমি সংগঠন একো সংগঠন নাই Theng pierong ke etang kirai komji aphan arpu kachipi West Karbi Anglong Karbi Akhai tum anso se ka prang dunji po akimang pen ka chingrum pen ke sengpon Business Association of Hamren Mate BAH pen aning kanwang ason thot si pini sitame Hamren ingnam raikhom asai khi Central Range along pen theng pia klim hum pon pen langnong the along ongdung theng pia klim ki asai deng pinia mai ki bidam pen namadim amen langnong the ir pen pangdak pon DAH pen labang sodim theng pi ki pi ka pe jok ponji la pen lang a ok prulong le putar pangthek ketar damji aphan lam riding pon anparta hawar raikom amai langnong the asong amai phu benting hanse dun mai phu muniram hanse kongchun bang humson kathar atum aphan arpu pipon si kiraikom ji aphan arpu pipon labang so mai kideng ponalong aluhi sarpo aman pen ka chetong dun hamren SDFO Chatrapator Hamren Town Committee Borbabu Mon Kramsa Divine Spark English Academy Principal Ranjit Bongrung Karbi Lamet Amai Klembang Phulong Singtok Bipen ke Chenglok Rong Arat Chetudunsi RD Dojot Thengpia Klim ke Arni Pichunpon Halapu Karbi Lo Chardi Asong Mate KSA Hamren Head Branch Committee Penta Thengpi Aklim ke Dunji Aphan Ingnam Raikom Saikhia Tumpen Chelangsi Ongdung School Lo Kachari Asai Hemalong Rong Pharo Please Se Thengpia Rong Somteka Oh, betul. Lampir bang, nonton isi problem bang. Jadi jadi ada dem nam tengok coba. Mentu ni kaya roy. Last tengok masih mikir siapa. Kita orang tu mentu ni berarti isi consent. Mate isi level jum kom ke badu isi level dua ting atau hormu bang tak. Atau hormu benda masih non bang. Orang tu dua hektar lo. Oke sih benda lo. Hemariti. Pirthi adang long kache thang phluk Idul Fitr Muslim aphan ke kroy atum an pini katalon ki jut Nithom kep chuche junje pen kardom kapadu pon kang thirjir Ramzan achiklo pajud dundet pen aphi pini pirthi adang along kardom kardi kapajut ason thot si dipu masjid kardom ahem along ta pajut pon
Masjid Along Imam Alhas Maulana Giyasuddin Kasim pen Idul Fitr namaz kang capatang pon. Ada perpainer kep raci tim pen pangceng ponsi minit kep aparman kadu kawe kardom padupon. Bangso api Imam Alhas Maulana Giyasuddin Kasim ahin pen. Pirthe dang mon sam kidoji aphan arnam ardom pon. News Desk report Karbi Anglong live. Busik ni phai player ni Kiruni police station angkang arlo Kiruni ahithia long ahok he tangka lakni rasuri ingko ra ke thomben bang player tum police ari deng chingnang check Joy pen police atum kelong abirta ateng pen towar along Kiruni police la pen sig regiment atum chelang sikiri tarlip asai deng ponsi busik ni phai player ni kang samapor prilut hisu rong hang arong along bahini tu phanep ingnang ponlo kaching nang check Gyan Bahadur Lama arta thomkep raisi la pen nikhil terang arta krisir kep pusi pangthek pon alang litum kethan ateng pen puthor ritar liponsi duboka pen inut Faizul Islam arta plikep raisi la pen Jayanta Singh arta thomkep rasir kep hojai along ajua porsi nepon longlo alang litum ari deng pen aronri pen kasemar atangka 2.23 lakhs 7.65 mm pistol helium mukereng muthom la pen ason pangthek alu hei hui longpon alang litumaphan se langpon si hamren jail an pini pontanglo Busik ni phai phor ni longso kang tu picnic spot along World Environment Day katalon pangcheng che aprang borjan pathu aklam along hajake kan aklam impupon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh B La Pensing Hasan Constituency Local MEC EM Amar Singh Tisotum Chilang Rapet Kang Pupado Laso api longnit ahichi pen langsu kang tuan kaselampon interlocking atawar setami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ari deng pensi ingpupondo Pini World Environment Day katalon pen pacheton dunsi Karbi Anglong Autonomous Council EM Horen Singh B MP ke hai amen pen langsu kang tu picnic spot along Ningkan Arjon Kilir Singh ahawar kapaman jiaphan akimang padosi Tharve Jangpong ni marong aklim pendang lok break jam thesire thekumbong aklim longsuri phokep ki ipon jiaphan pangcheng pontanglo Ijutsi longso kang chualong amat cafeteria tourism department cottage humni open stage lapen PN news toilet setame Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang ari dengpen kangpu pado Pini World Environment Day katalona ho DC Mukul Kumar Saikia Karbi Anglong Autonomous Council PS Mahadananda Hazarika Deputy Speaker Ritesh Singh Pentanglok Karbi Anglong Autonomous Council EM MAC Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Anparta Saikiatum Chetongdun Pini prime time aberta bangke lepas kang tonik lo domitak ni kardom